Liha benarin banun parisi mekuta doli hati tan rawan pucat ngan muka asa menyunggli bule meriti tedang merumpan sabam suletan menyumtat malek masanyan tente kedro salahan sidum nan guna niba urang leh hanan lake izin bagonyan hanjian nemarin kamesok-mesok tedua tersepuk misia batangan menceriak ia hidung langsungan batuk ulai meangguk bandi kesaman temana jauh sultan barun mencoba hidung punya habaran sebab lam dada cinta mengandung menabangan pun haba janjungan Allahi anu yang tangki hati tapoh bermati ulun he intan bila dengan dian hanso tunggali awai ka sampai tabri bayaran Talaga izin yang kalian beri niba rupari balik niba nyan narit ane enda bandum metakwi ube tarawi mufumkan menan jitu bian mufum bak matan surah membalik ubah niba tuntutan kebin si jati kelun taduka Hanalom upah ni ba'lun tuan Tatuntut izin yang tanggap tepu Ijasi lewa dengan makanan Mufum tatuntun upah kemiwa Pasai poh ulia golong bayaran Tentangnya ane han iklun balah Ube bukit kaf raya hanaban Habe harita nanggro yang luah Nyawang ngendara hansep timbangan Yang kejir ane ayahanda imdro Meganceng gigau han megrak lisan Sabab han cukup bayar selesau Mengsaboh sago han megrak mizan Jinohi ane ulun petente Sabab temungge dengan suyang tan Bisa umpama ulat mebule Maka meseme kenang lebadan Lun bah menale lun pesak sukret Na ube palut nanggro asahan Meliga rangkang lun boh bintih belut pulang bandum jirat ke gata intan Lain ni baknyan ulun tapu blok sajan ngan putra delima rawan Supaya senang gata anedro tatulak kamu dalam sukaran Pasai makanan walau yang lain Ulun taslim masuk dalamnya Izin ni ba'lun ke gata polim Doa pilazim lun kun barang jan Tajak he ane dengan selamat Buji ulaknat bahaya sukaran Umur berpanjang, tubuh bersehat Berteruh ban kasat, minta ajaran Habe tuto sultan bahrun Nebedah necom ane duanya Tebian ia mata menggulung-gulung Dengan ia hidung jitu bian sajan Pocun arian ngenun parisi Tekam le bibi hale habaran Narit ne tepat raja fam ta'wi Hati ne tadli tulahanaban Neke mengjawab ne balah surah Nemiang khalifah si tengah pinsan Tetap ne imdra pulang ba Allah Sayang si lepah dolan sultan
Amma ba'du mutulih lageh parisi jade bungka safaran hanale sapua yang nama daleh dempu kasahe izin sultan bedah bandua dengan rakan raw yang jadi nanggra pina mesajan tio mursyid tiji bajaro bayan yang ragawa lagi budiman serta bekai dengan belanja seorang nak huda waki sultan laju geili yang kuala Bandung gerata geelam sampan dayung ulaon geelam betra bakuti sanja nama kapainya getare layu jitren gat paksa kapai jiguda laju hanaban hingga ka sampa unang gro kubu gedeng laju Bandung urangnya gemengan dabah gejale laju atro bak tengku gejo kiriman syi'aru fiyan sambut surat neplah nelipat nama sultan nebaca doa lake selamat akan hadarat raja asahan temadi tengku nepegat jauh sikada yang jiat sambut habaran hanalun boleh takut terseriat habis ia dawet lagi payahan rijang lemu fom habaran balah hana pu pega maklum batuan menyadid asa tapi lekuah betat ba indah tabahan jethan geyua semebet ba urang alim rijang tak getem hantam gekenhan sabab digapnya menan buat kayem menyahan getem jahiji menan ibarat jawab yang sigra tengku syekhuna balah habaran nebuh lam sarung nejuk le lanja seorang nak huda riwang leyohnyan ge ulaon getare sao layu pi gebo kapai berjalan pasapi tajro melaya sungguh hingga sampotro nangro asahan getengah laju peke baraja surat yang gebang gejuk batangan sultan bahrun laju nebaca nerahub muka nepuja Tuhan yakni kasampa ube mekesud hana membacut yang nasanggahan Alhamdulillah raja nesebut Malikul Ma'bud limpa murahan